Tukubatangira ntekaniza ekibonwomu Hakitara TV mwebale muno inywe na abanyakuli ha ntekanize na kasumi kanu baitu nkuhura nyikalire ntali comfortable kabanza turekereze mu hano emeza uba hakiri hano iwo li comfortable ndi stede muno ndi gumiti daramukiya abantu baramukize inyuna nambali mukali nambali mukatrolera bambi mwebale yo mu weekend mwebale yo mukapira ramukiyaho na mukabaro namukizo na mukayiba nyowe wale kudiyabiriza musajja waitu wabale mufu wao cha baita kamera yekiriza ntatu mutababiri tutababiri akamera yekiriza yakamera yekiriza cyane ndamukyano kundamuki mama niko gamba inye kile kizina kia kikaba kiyo emujja osimu yekira oya kizinire oba ata Maria Mundagire inye mukakifura pasono kyafura kyanyu kengere ha era mwe yonko namukize wabale kufumbira daddy waffe banna aroha abakazi bo kumugamba nti mukayiba ngutale muyekera naraki moku nyobwire bunti ndagambye nti itingira yali yobali kakende boka hati bricks zinabe me hali kagende obanko zine not kuli nakura tokagwire mulavu ngambe eri serious by Jesus musajja nuka amwenda ekusana etali serious era kali njako bazalira akabebi ekusana etali serious kaire kona ngena kubanaga makabebi obo akuraganize ki akuraganize ki musajja era ndandura nyine nda mutagamba egwire mumbe by mistake ende meregia muno enda yo omundandura kazimbire mumayegendera yechuwire akuraganize ki mawe mumayeje na yechuwire ngakuzalira mwana wabanzi baitu zara yakana ngakuzara anti musajja wa zara yakana bora watungire musajja kwenda muzalire era bani nesira zange muzura kabiri nesira zange zikahinduka nkugambire na TikTok njina ngoboka romantic ngofokera obujunanizibwa ngofokera obujunanizibwa jenyi mukama tugire musabire esala ikotagisi baba kukuba arogitwara nayo nyomana wawe mbai nitekeze ekinda pledginga kuhereza omwana wawe we yame bambi tuyambe we yame nyonga kusala tinja mugulira bibande isi mwana taro hati ndamugulira hati ndamugulira ala taligumiti niyo ndi soko mwana msajja wangu kusaba muzara akana tikajja kuba kati okazayo muzairemu mali akati kakubonawo aina mabu jezi ko ntera muntu osimire anti oyo kano nojerega no nyabe nawo ne ukengere ayo ndero wa mama ara ntoli nkabanta mukengere kurungi beka ndo no mukengo mumanya kandi muntu wawo ono tali muntu wange muno baitu kandi baitu tali akubi tali kubi kyonka kandi oba nja kugulira kilo yebyenda ekiro yebyenda naye yenda oberimu ekiro yebyenda onumi jeni wakuzara ikakitukira na kamera tubalize na kamera video ndijani ngiposting ngako ne ekiro yange yebyenda ebyeyi kandi ekindi byo yesimani uwe tukaya alato muzati tata wa manara akoraki ati nenko munywani wangu nakufuna yo ko kuntera yo nganda kutekera yoki tinja kugura bibande jeni bibande musajja kwesobora tinja kugulira maternity bila bisobora ati ndakukulira kekindi busoki amani baby shower yangete iko njako bayo kusonda baby shower tibina bya kusonda tibina bya kusonda kandi jeni kankuga ikino in fact ina point yobalize oine kintu kiyobalize baby shower tingenda abantu muleke kutusondesa buli kintu kiyona okengere really how can we kusonda for your birthday okengere how can we kusonda for your baby shower yet we are not the one who brought ite tukabaini munulirwa really je mali tukusondere ngu tukusondere ko baby shower mali je baleke kutumanyira abo kemusika musege niwe nakugikora icyo tuwije munakwata tutuje ngo na birthday nawe giye kulire bora utaina wa bisembo okenge ati kandi iyo by the way babikugamba aro muntu ajja mu inbox nagamba kiro kindu birthday yange kusaba posting no wesabira ku posting okengere muso mutera kugamba posting kama singene bisenyo amazima gani aronga na ndura obu ngwana muntu aroge yandu misize nyo ohaya nyakasi ngege bisani byange bya birthday posting ngum postinga nyenye postinga nyenye kama ndi bandi postinga omuntu leka ku posting na bisani byaenda kabi kusinge mu inbox mu posting ageza photoshoot omuntu leka ku postinga yendeze kirugira mutima tali gamba anti iyo kimanyire aroho omuntu agamba
kampostinge barangambaki okengere akimanyire ujja kubi omuntu leka kupostinga kihira mutima okengere okwana kupostinga na data yange yonyine eyinyina kantira kadata kankajibika tokaina muna sheya choko munno njina mulimira posting nyobo je posting dero nyo atinka nyo nkusaba posting aro hijwere yaizire na nikinga baita ara isikia benda kumanyira mulingo yangambi akangamba nkusaba onkolera yaka video nongamba happy birthday nkarutunulira na rubulutikinga na bubulutiking onkolera ka video ningamba happy birthday anuranga nyowe by the way muntu boraraga nta kubulutikire bulutingamba nkweganyire ngambira atono lero abo kuba ndi kusobora kutaipinga ekintu mbu nkolera yaka video nunga hamba happy birthday awomawe nyo birthday wishes zemurora ziba za sente zijja for business oboli musho kunyirira ota obolota give me money tukona sente tukajana kuyiya mukona mtoto tutaile mukiyaro mutake kutuseka muri kandiye panka si yoli akitara TV etaka goli ikata bagire bajagale mutuleke tukole muteke tupakase okwana ndakurangire business mgamanya tupange kupostingira oha nyonta bakatagamana nyobso unga kupostingira utandire peleka sente bani yambaga icho content zetu zituko ali nyoti mundana nyesama nguko jitu wa mkapira omusinga tenduru zange okengere nkwago mpira kwa kupostinga video baito kanyumirwa iwe kagira mpira kwa kitara ngambire obaha baito kanyumirwa mpira kale kama singa tena musajja kitara timu mbani mpayo musajja uza ni from nasoya abo ko timu ninyi orozere intention yawe ze bigambo byao ninyi mulemesa abasambi baitu kusamba mpira ngumuntu atowulire jeni nyoni ngira mutima gwa timu Julius ensinga mbani musajja hati kikuba nikimanyisa mba utandike kwetega abasambi baitu kwetega anti nyina mutima gwa timu nyina okengere kanda hata okuboha giro genzere extra toina kuhinguraniza toina genda jeni kandi naire rowe wa maramama jeni wa maramama abatu inabahezo vibe mubane bisirana abandi kandi ati kandi by the way atoba kubona no muhagali nasama mpira na mukazi waye by the way kankugambire kinu jeni iyo kimanyire kisinga kumaramu abasambi bompira afom kutemba wallahi kiba how form niko basa niko ijire bakitraba bani bateze mpira iwe kankugambire kinu kosa bani bali rere bisikibike bibali hati kankugambire kinu kima sabana abantu balikiyo kwegaita anti bakusana babatere kiragiro kiyamani nabo benyiri bayiterera hati okurura bungerezo oko babatekona security ya amani muno baba hera jeso appointed obwire butito kugenda kuro family zabo kubona family zabo iwe section gita yo kusandara uha kuntere ron katron hello sibawo tamani kurungi oli umto ari mai saba nanka like bana bojoba alu bawe ngenda kabaliga TV tuwafuateo baba inayo press conference kanda tinyondi wakabalega TV anti like ite ngatandika ka program kanga like ka bunyoros extra so bayendange ndeyo nyabisho mike ekandi za kabalega TV taruko alimasi atincha shooting alinda umani jahuga abantu akitara abasambi bompira bakusaba takayega ite garu tuziteire ego tukaziteya jweri yo kuzana ego tukazite kandi tukanyumirwa nyobo jo ngambire evebe nyabe nyina yo ngamanisa pozi timanyire akanyumirwa nyoka nyumiro ate ngambi nyoka singana abazani bompira ukasangana abazani bompira abaguzeno abatebe goro nyoka basingana okunyumiro abibo kajaguza nabo oragana atire goro natire nduru nakana mtu baba bakora modi baiti nyoka atire nduru ngachekecha jeni ngachekecha amazina bani yemumpe kisembo jeni mbasambe bompira abakisara omanyire wano amabara gabo bohabo omanyire amazima gali mutrakwagira mpira ije mama ijweri ukaba mukisahe no hagira boha batebere
Jeni ngira vibe atu kanimvagire biri. Jibo ati yo kimanyira arona abanda batamanyira batebe. Ti amazi makusekese. Aya tingu kaba hebo. Oba kabo. Nyoti nguma awero jasi ngumanya face. Tomanyira batebe. Manyira mabara gabo. Chokanye wende okubahagira paka kuwulira buchukati manya mabara gabo. Anta batebere. Okumenya timanya mabara gabo abana basama omubiri. Kankuti kangugambira batebere. Akateba abasambi babiri bakateba goro ibiri. Ni waraho gukane wabama na. George Senkaba. Okay. No yatebere. Na Carbon Living. Ogo mwana mumanyire. Baka na akateba ibiri. Carbon ibiri nyebere kandi nyonku nijo. Ndiro jo. Amazima ati kusekeze. Funa yo musambi we karoga mbere nuwensinga kwenda. Ada to wagira. Amazima ganda atamo hano wanyo kugambe unyenda nyama baranga manya. Carbon Living. Jasper Hebo. Jasper go tingombe hebo. Ha. Ogo mwana chala samba kurungi. Patrick Henry Kaddu. Anti Patrick Henry timi manyire Kaddu manyira hebwa manyire Jasper. Jasper kyali. Anta hebo nuwa hebwa Jasper. Mama. Obo gamba hebwa Brian. Hebwa Brian akarugama. Anti nibyo ngamba hebwa manyire ono akagendo le wa Brown oli. Mtamuroli. Ahebo. Ara wa Brown akataka Brown mwenye kabakaki yao. Wa Brown. Wa Brown to gamba mukongo mubaya genzire mukinanka mu buhimba. Ati enkaba manye na Chris manyagulu ayabego pawe tabaka genda. Chris ali mu URA. Ata mniba mnyabe manyiro bo ninge mnyame eti oyo. Je Chris wa mwetu ali kiganda. Akaganda mu URA. Aliyo nabandi ati kandi nanka tumanyire Air Force. Mkuma na goalkeeper physically. Golo bikipa kana armia abana Benjamin Nyakojo ni uko golo bikipa ntali Nyakojo go defender defend habe golo bikipa wenyine waitu agoro kipa bamweta bali kubasuwaza mumpulire nyondo kubasuwaza ngabwangu no mwa kandi zaga tomanyire ati amabara ngahuli ati Frank Zaga nkumanya physically amabara ati zaga umpura zaga timu manyene physically mucha munyijurike mugawe baito mbahurambe hata mabaraga ngabini ngompulira mpura twinaiba Wahabu mali twinaye Emmanuel Wasa bayingi nyombo yewe ndo kubasuwaza kagani ndo kusuwaza twina utwakagura cyala katunga na injale ajorata sambe ogo dangerous transfer Shabani Muhammad Shabani nzera nabantu twaroze wamani twina utwakagura munanka mu buhimba Edison agondeze ogo mata wamani tumukuzire Edison agondeze bana abana bataba mani buhimba kuruga tumumuyaho takongaga na kuteba mali abana batu ba mani buhimba tukenguga kuteba choka cyari munganyire kubasuwaza nkabunyoro kubanta abanyabasambi mumbira bakitana atsazi ntuli mukyaka ingate tumugiye kubanza akodupa tuli mukyaka biri twina points ana nemu nyongoro tuli mukiye kubaza kiyakubaza tujaki kana kiyo nyoni honko wenda mukukubanza Bai mkakabi tuli habi. Tuli mukia kabiri Bite Vipers tuli kubi. Tujagise kula kani nyomba yenyetu ejeho imantu kibambulie mwetu. Tugenda awe. Tuli awe tugenda St Mary's omwabo. Ati muratupakira. Mukama yambe. Okweteka musente ati zibazinga oba mitwaro banke esatu bena. Nogenda nofuna vibe. Nja kuba nkuteke musente. Nja kukyane gugura. Baidere bantu yene yonkamba hemuli. Maybe nja kuteka musente. Nomjezi kyane gugura. Bane sene zibuzira. Nyina mujozo gukuru era kano nisora kujuwara nyeme jozi nyobuli sponsor mu yakaija mpaka nguru nyina gura bana nyemba gambire munyamusandiro mujozi arugiye mutakunguliyo mujoza bokuba omujozo ni gugu nyina baitu bantu baikara ndi banterera tiba amanti tibakenga ntu muntu ali ashuba babanze babamweganyire hello hello mukamu wange hati njya kusabunganyire kintu kimu esimu yange olagisibira ine kandi bakongambira genzere mwabo kugarwe bagyo mugiterega charge ata kuruga yakwijja dihi kasa kasokora nyenkya nja kuterera nyabambe mose nja kwijja nkuroleka amalirize nyoma njabaga abana nyimusondire mujozi umaye wewe naye ureka kwikara mu ruseke naye bakusondira mujozi abako mujozi gwa bay ubwo ngasobora gulo gwa emitwale no gimanyireyo ekisayisa ye kimanyire
Muso Julius mwesone wa mungulio mjozi. Anyo kwenda one empali. Nyoti ndimu. Nyo jagugura. Nyoti ndimu. Baitu buli kintu kyo ranankago Asika mchunda koraki. Orasimba go ruseke. Bakandangirira mutinyeso batakani kanje mu media mbawulike nayo tinkoso batakani bitula koraki. Ate kyo kwesobora nguto kwesobora. Akataka chikugamba gekyo. Ekyo butesobora. Abana bingamba myo tinyeso bora. Ka business karogo meseneze mujozi kwa kitara musondere bana enyo. Anyo nyonja ku sponsoringa omupira gwa Vipers. Baitu Vipers kandaza turasende zanga genda gura bakatutera nkaruga ina amazi. Busaje to Vipers ni tiradihi. Vipers eta ya amani. Nkugambe tuli ba amani. Oh my god nesitwege nankege. Hata kandi tukwata tugaba batera musanju berike kwa kutumara amani kandi. Tugaba batera musanju. Lero kandi ko itandikire kuhereza kuhagira mpira na vibe ya amani. Iwe kitara to gimanyire tinkwa muntu wakubaza kitara kubi. Kanyo obanyite jene wakitara timanyire. Akuse kisige tuli bakitara TV tunakwagia kitara pa kulira bu. Ati nyeni Kenya gamba gabantu buhimba. Hati nyo indi wa kitara TV. Hagira to buhimba. Hati bikwata kana bitu. Nyo bantu nyembagambi nyo kitara bambi nyo kitara baja kuntema mukono nyoke kandi nyo jye sinyikaire na kitara bari batire mpira mbaye ndo ninchira no kuchura ninchulira yo konyenka ate onoguro mjozo kuteko jeniri ne shuse egu na ya divert ate divert betu kan anti nyino gukuru anti niyo ngamba ngulyo guya guro gwa kinyara na iwe rugamukuri oguro kinyara mtone na akuzire empali mbuli batekera oge empali na nyo kugenda ebitu metwale ne gure t-shirt ati nyoka nkusabire mujozi kankusabire CEO Joshi na nanka na nondio Kazungu na deputy CEO na Piara Jeff Captain Jeff Jenny muhomu jozi bampa mujozi bakama bango banteze na abajibandole bagukuwaire kiwoire bajibwa mu bagukuhaire yonta muntu wakitaraira mugenda page yanga mu Jelisho Center nyove bimbege nyine tegambika muhema tesangika mbege na vibe oli bakuteke na team vibe nyobo muntu kandi batekana mu group muntu kene mu group ya team vibe iriyo eti aro team vibe bagendera busa kuhagira baito ina kuikara no baina vuvuzera kutera engome nduru biki nkaba maiswali mutandole antu ba aro team anti nkabarora nabo bene ngoma igyo bageta team vibe nenye wemba ha nionyira ko kalira honyine ni mpira ni hunya vibe team vibe ati bakutekeye no mutimu ngatera kimendu nye cheke cha amani kakachuke kakachoka chiweko na mabele gange bakagaga nkaba nijaga siga yo mu kisari kanti ni wagira amani agatatengete mawe nkaba ngasiga yo mu kisari nejezo nyizire Kyoka Jen aro by the way bankaba ni molekia no abasike bubina babu bwingibira bintu bukutengetaga kandi Jen oli omuhalibo akabina kawe no tikatengeta obaka katerwe mboka muno munanka mu high school katengeta gena page bana mgene wa mapaje yange okakaka arabana naye abatengeta Jen rugamukuli naye arobwana no migati na uro na fodoka mali Julius akabina ati Julius utukoze video eri buli na njira ka dress kate chuki jise akabina getengeta kankugambira atengeta akabina mwana iwe omumanyire ata ukale tikatengeta kanyenye ato okyorozere ko bwe compare lingire nawo mama iwe olo mwana mama abana bitano ororanika nikatukuga oba mumigaho tino hura na fodoka mama ko gamajamu chwamu akafokeka nkakaro hati nyobwe nkugamba kauti katengeta ikiriza mali yego mwana iyo mali baka katengeta munako wewe just tondire muno point tingo konyikaze mukatebe kaguma muno tingo nyikaze mukatebe kandi kaija na habo kibobo inanke stress ni kabura era bwabo bizibu haje se Julius kandi otandikire kunyeta kubi nde otandi Jeni tema wanda kuterere mirunde ingaha ko ina ku maintaininga figure yawe nde kuzara kimere miezi 5 orali yayo enda yemeze 5 nukweza oyirohora bo inenda yekiro kimwe kandi yekiro kimwe zoka anti nyeteiremo mubiri enkozira mahipi yakora matama yakora omutu atende kandi kagenda ho mujimu ende yungire mutu umanyo olimpi orambaga nka kugere gonyesero guda kandi kagenda ho mujimu kandi ebyo ebikunyese zo family planning nyonta family tinta mu family Julius kagiruga mukagege okozisaki busango ruhangani wa ananga ruhanga nkosa Yesu jeri obukozisa nanka bulidi bula nyiti atikanga je jese nyinenda
Ani miezi. Naje ligeo. Iyo kuzisaki. Buseki nkosa rwangani wakulinda. Inkugame nyine emyezi 5 kukanake. Ateri emyezi 5 batungambira. Totamu mali totamu family. Tindamu family Okozisaki. Yesu. Okozira opira. Tinyire kinkozesa nkozesa nanga Yesu. Yesu niwo mulizi wange. Yesu akora abasisi. Akora bagaruka hadini. Nkosa rwanga. Julius zandere wani batamwe niko. Tusakungambira. Ebintu obirya. Mawe. Kyonka totwalinda ati ebyo byondo okubirya mukago. Bitaro nayo tindo. Ndakugambi nyo bitaro tindo. Amazima gagiya kuliye bisiya kakiri nyikarale ebyo. Jen na nyonyenda sexy. Wewe. Ngenda Oyo ya mwoyo. Oyo yanyenki akarejaro bwenchweka muno. Baitu yo sexy. Baitu yo mukago. Ngenda. Yero ebeho abokuba ekikutura kuliye bisiya kandi abasajja bawo kiki. Ngungo mbuza mukazi mugenzi wona kunyunya hanso. Bikuba nibikunulira. Tibisobora yadde ha. Nkugambi. Ngungu musajja mwenye musajja ire daboje. Otakehulira. Nyondeka nyowewe. Bero nifuna pata itali musajja mugenzi wange. Pu. Fire tu kikafuwe nyondeka. Nyabakazi nibo takurugaho. Nabakazi nibo takurugaho kamunjumba obwenzi kamunkole nyabakazi. Nyabasiga nayo timba rugaho. Nkubagambira ati nguruga abasajja nyongambe Julius. Nkugambye nyabasiga niyo ntarugire. Nyomazi magalindi. Hati ndura abantu nibangamba gira sata mwenzi ati nta mwenzi okono yenda abasajja bagenzi bawe omukwenda nkolenta makono okolo takali nyenda abasajja mutugambire mugwati ko tuti je ta mwenzi je tesiringa relationship ekala celebrating one week anniversary one day anniversary mukona nyendo wa muko yenda bakazi bagenzi bana je turange sponsor waitu enteka nzene kutekebwa mwensimbi aba DMAKX bakwa delicious cakes ezikunura ezikumara yezoka DMAKX bakora delicious cakes and snacks okwendeza apate okwendeza ombugenyi okwenda birthday parties busiku batakora okay cakes zabu bakora ize mikoro yona obani oina anniversary musiki batakora ngambire na baby shower baka proposing ekwenda heke kibusiki atum ono banu bakora cake oma cake atinka nke baby shower na kola cake ira nkazi wenda ati niba designingira kimu yenju ngamene cake okola ngetu tulibana kaba bemino tukuvuga emino bakusokola na cake yomuntu omuntu wasamiri ko lyambo oli hamu wawe bazikora banu ba DMAKX hamikoro yona kandi hati break kwa celebrity ga hati break bagikolera bakusakolera hati umutima gucwekere ma banu ba DMAKX hati kandi hati baina na snacks bokuboina nko abana okubagara yeshimiro kwenda daddies byona boje ngambire busiki bata nyoba jinyi timanyire boje bane byona bakubikora kitu valentine mubikenga kandi no akora ibintu birunge bikunura mutu habuze itu ngati by the way kuja tunakuleta na keke tujya kuja na keke yetu tukibalira mutima tukagibalira mutima dera kamufwe makigenda balekanga bakusangibwa businsi mu rubuga rwa Hoima ndeba mutawuni ho musite teka na Hoima city ati by the way nyowe kantamanyi iwe jeno kimanyire haro cake ebeta fruit cake ejo fruit cake basana gikolera ne miezi 3 etakahuaga baiteta ya beyi fruit cake haro keki zine za zine haro zine ziri common eggs za vanilla manya za strawberry ezo ziri common ezo za raisi ne bako yo musajja wabani ne celebratinga oyiro musajja wabani ne keki bagikolera ejo baragikora bagikolera musajja no musika kwaha bagukolera bakukolera kale keki ne kikusika ngero genda oyo musobora musika etasa kukolera abandi bakora abagole babiri bekwataga ine obukusa ko musiki bolo mukazi beti hata bokwenda bakolere onokozero nyewe ndi mulavu madam nze nkolere eyo mutima nze ndi buto yenda wewe ati aba DMAKX deje ni wewe muntu werero jenye mara mutara kugenda nka aba DMAKX basanga namba esimu 0782 nsanju na mukaga nsanju na musanju nkaga na munana orundi 0704 nsanju na mukaga nsanju na musanju nkaga na ina nibo baba DMAKX bakora na delivery cakes zone za buli kika
nesumbusa bazikora basiki batako ngambe ati nizezo snacks ezo ati ngona musobola ati abantu ekigamba snacks bakikenga abamuti babikenga bambi tubweto bumpwanchi obukora figo obukora bwenaga mukatito kona kunyisa obusumbuso bokunywesa akachayi obukora figa anayinu itaye kuliya bokuba ngendekera ine beka ni Julius ngambye iwe kikunyesa mpunu era mwane we jene kikunyesa mpunu ogambiro Julius tagiria jentali ampun Julius aba kiwe kimsama atikire ba mbaini mansa jeni wa Kampala kenge hajati baitu nanka abaya bajikugulira ndinda etayirem am the hajati deva ndi hajati mayakala kazita toka manyire haji wa ndi hajati wa hajati mama no daddy atene kwaweza nisto ndi musto kompia nibo inje balene sto kompia musime nibo buzino jabazinira mawe sto kompia ndinenena obo ha ita buzina bunu manya chichingovu ma kako sivuga nyenange mwamkai banyoti buliyo manya bigambo byangesi nyondi hakiya kabiri ndi hakiya kabiri eyo tibirimba siramu tibitaha abagamba soro okusobora anyo ndi hakiya kabiri ene yakasate yakuyije boli woko no wilinga kuba mukai banyowe no sagumira buli kimu mumale munyete hamukusiburukuka baitu nanka ya di Easter Easter tinkiagenda kusikia ngeri ntayiro busira manyire idi uyu mageni ndakukaguza sente nyingi ze wakagaba ozigabire just omuntu zitalenti omuga zinkazinga esene nyakagaba murundi gumu tanka kwata esene nyakagaba murundi gumu 13 just was mumuntu 13 okadero kamwazaki amazi magala kaba boyfriend wangu nyabe nyine yes wazimu habuwa kwa birthday kwa gimuko mteka birthday ngagimukolera muka nyam surprising mtori 13 13 just mbekashi baka ninkamukolera nkamugulira ebisembo biki nokutumanya chumba bane babali jeno mukasajjo kukawa mwendaga nyamwendaga ataka nuya kuchwira mutima yes eyotoveyo ntaonzi sajja yo nukoli kafwa zijukiza mukukienereo ndeka mukiene waje simule akuranga ndeka mukiene yes aleka ngaji yasi nkwata unta mukiena musajja yo nukoli maloka muntu ari 13 wamteka mune bisema atika ngaji yasi okatika megiseka nakati kuganyikia lero kura abantu ine bulo magire nsobiza yimule shishibu nenyengire nsobiza ngenko muntu akaba nsobiza yenko muntu ni wakozere nsobi kwa enka nsobi yawe kati ngwambi biteke mu media bajasi nino bulo magire nsobiza yenko muntu bekani mwege kusima nyo ekinkusa kusima ambere iri akambereraho iba mu mbere yene yambere iro kana tikuli kubya kwa nyonga batali kubi okengera kwa ito mwe cyako okazihanka nyakoraga usane manya busorozo neza kameze ziyampa kandi isorozo obambeze yesente ni isorozo busente bwange a fair price namanya kolira go bwiro kintu ekin surprise ingire nomsajja okamteka mateteza tipo kondwa muntu nyoti atika ngameje yesi amuntu wungu ende timba stinge hati jua singa toko ntunengo yemenya kaito bikibiki ngugabe jua singuga yeni nje ni kwata ngibletenga kaito ningama t-shirt ingige kaito era abanyendezo ninkwenda byonyine nagenda nagana bikwanira mu wankwa ino jeni wabo muhinda ndakoze kitu kyo atafune wadi nakasa matinga kwendaga manyikaba ninkosambe ningama yeke ingona kibaza no kamera playing oboke maiti nyine kinyaka kuhaga obone sene wasitene simu ekizibu kemitona bitinya gikori kumwojo matinga kwendaga nyo muntu owunyenda muyira mubiri muhabuli kimwe kwa bandisa pointinga muno heartbreaks zange nzibarambe hangaro ziti nzibara abakwa bada abasajjora abo bateka musente nyo konyore kyantu oli kubi muno oli maskini Julius wano ntero ruseke kwati kuli rutera ruseke Julius yes tukafunanga kizibu tukafunanga kizibu tulia tukafunanga kizibu yes akune kizibu nokusa kuma je tatali wange kugambi hata ugo kandi tikubaza wa umtekam kandi wantekam of course akuzana tekam anda kusana kwegura muno kwati kuli kunyegura bambi anyena ngamuzali tongaire myeze tamyeza
Dale kaza dale kamunjumo ati kandogo kama hiyo video wange buli kala tali nanka kala tali boyfriend umuntu ondi wenu atali boyfriend ali muntu ondi sister wangu mutu ogo muteire omuto wange mama wange abo but nyoti ati mama wange selezi mtenti kusana uzibala kana abazere byo bumanyi ate nkakata kwange katoka ngeti nkubala nyo bisoze nkwijuka enewe anyonku zijuka ate kanga Julius nyabata matiri mu sente kuba ijuka habo okuba nyo watinga bagaba sente zange otyo nyo wa sente zange nkalubama bakwazi imbonesa nyo jeni kyo kubanza ntaha sente yange ntahoba tinja gama ntamukodo baitwe kyo kubanza ni sente yange tinyenda gihanka abakazi nkaba isiki nyowe Julius nyowe kankugambire je no nyina niwo kusembe kwa nesende zange nyowe kankugambire je baka ni Julius ngambi siko lindo tumukula ni mulave ndi relationship era nyina giba timba obwaranshawa nimba litiro nini nawo ni mubatimba tinkuzikiza okigere Julius kamu batimbe kandi nyowe ngati mu postinga era ka postinga mukono kiyamara kapo singo mukono nyagukenga guligwa brown kapo singo mukono nyagura guligwa brown sebo ngena mubatimba kiwe kantinga mu postinga era mujagesinga mukono gwamu nyowendora misa mutoleze buli msajja mu tawuni muno nyondora abasigazi mister unagenda mbara miso musikina muspending emitwara 3 mitwara na jejo kunyu nyojuri astinki sobora banenye busa kuba maybe buli bukopi oba nobuna kunta banenye mbagame nyoto kisobora nyama zimagalo muntu onku yanikwa nabyo nyino cyo ngubugambe nyo kuba kumayo kankwandawo tinya kuyira mubiri kandi tinya kusasira buli kimuni nkuterere simuli tititi ngwene sente zifuke sente matinga kwendaga nyo muntu onku nyina supranisa no kumusaba sente atika kusente that is the truth omuntu onku wenda omuisikyo omuntu wakwenda aswara no kumusaba sente era bokimaye okankwandawo nyakusaba sente tititi matinga kwendaga bokimaye obaino niwo nyine mpasente mayati jeni okabona gire mulavu wancho mutima wanagayi omuisikyo omuntu wakwenda misata musaba sente era tumusaba sente nyo amazima gali no unyina nawe okono mumai nyoti musaba na sente era niwe itikeza mujana gawe atara handi kubihana kunsindikira sente ngo baka nikubata kusaba sente kikumesa tinguze taka kili kindi tabuka tolindo sinsi buli angambege mugulireki nyamugamba not today taina message yeno yakansindikira go good morning yansindikire eno yavugamba atikambloti kinge mulekeyo tuleke nawe aleke kajanja aleka akajanja nkura message yasabita mutakusabye eguli atagure agira jagale agenda ali mwanyina sewe oli tutayire baza mbegenda kujja sikubaza Julius ekikoleta mu musikyo kamulira mwayi okamara kumulya okataka kweleta kwekola delivery batakuteresa mu kiki ayiwa bakinoleta yo musaijo mwawo Julius ngambire nyo kuleta mwange tikomesa kuja mwange ujakaniza kuja mwangu kandira yo nkuwesere ngambe ija mwange ujakaniza nokaka kwekola delivery ntakuwesere oje kusanga ye brother wawe Wato jamugamba kibrother umusanga nyowe kino jeni kuriskinga bomezi banyu bajja kubaita nyowe kino jeni nkigamba buli kiro nyowe tinsa kuriskinga bomezi wange kugenda mu mukazi never nze wange temujja never era basajja nyo buli kiro nyikala nimbagamba baitu businikira bajja kubaita ogendo temo mu mukazi ngumanya ogenzire kumulira yo manya biki okenge nyomba gabo mugenda kufa nyakiri mutwara mu kioroni oba mu kisaka akiri mutwale mu lodge oba mu kisaka nyungu ngende mu musiki bagamba kisaka binura tubaka kikolaga mu kisaka bya mazima oro mkiogera nyaro gusigo nyana akire mu kisaka kimchokoko mugisa kanya tali kiogera kine kya bine bya mama yengia pole bika biogera bine bya hoteli zamani man atikani mwaye ebe biri common na yenzeni mulavu iwe ebe biri common ebe mu kiogera umuntu ayisiro muka ebe biri common nayo no mutoyi nanka haona nasi ya madara aro ate yagamba ro wosasiro muteire nka hantebe wona umutwe no gaba tigu tikurachiwege no gati na misa na gati nkurumu no gamba no musasira gamba mumalirize ndiboga baitu bulaba yatabi hura
mwebale awaikaire ni mutonda kurugali tutandikire getekaniza bagete kibonomu yego ramukiyaho kyalero nkura mukizi babale kundamu baye kubaza nkura mukizi nanyi yera muki nyambye musija wange stoka mpia ka baby how are you atete stoka mpia ka nkuru ekayiro je simenyowe stoka yange mpia ka sazi ni murugiri fueringire okay tukitema mafuta be kabane biro mafuta akatado bakabanye kazimandara ngi nkukusoboge tete nke myaka musanje miaka musa happy 7 years miaka nyingi musanju okay nyowe relationship yindi mu celebrating anniversary ya miaka musanju hatoko barabale mu kamanyini miaka inga nye relationship yabaire nyina mu nyoto tukisere mu muliro ekabane burwamu amafuta fiwelo akatado bakabaine kazimandara ati wini ukali sazi nukalimwa amafuta ati mugakurura baby oba kuzara oba mukama warampa ba baby boy baby girl ni wogo orali ayo Tutaitane sabite kuija ntekanize baho every single Sunday, Friday, every single Monday. So muje mumpagire you guys obubaga nyinabwo obukaito online clothes so nkora na delivery namboka lihona ijabu ja Central Market Levia kabiri kukola sorting kya baraze kikuja tutaitane sazi ba 10 za rwebagyo yego bye.